Kaseng Hitori Boy District ringkat kajian lang ru kini alam jaga Central Body. Mentah ke step ke khalai tarik jong ukelalkan arajar arpusan kum kajing bot dia nah lo kajing ujor ya kajing syempisa jong kita ki kenhun baletip kum kita ki high level. Naki kali KCR ya kabakila syamadu life ho haru life sana jar tingka kau kali pick up kabak KCR na Assam saya jelam ikhlaya. Hakapor belib an ayah kani kajing ujor nak kaliang jong ki pulit jaga bernihat police station kila kular bakin syimkhia. Dei ke ai ke baglalap di kinoy ram jaga seng mata kasngi kalong bakin di ki kali ke badan kemah li no nyot di ki kali ke siar hasha bakin poya po bernihat police station lakli phaino nak jingyo jingtep lese badan kinoy ram jaga seng bakam jur ka jing penap nak liang jong ki pulit nak liang jaga seng ka penam jur ya kani ka jingle bat ka dawaru baki bos sarkar kam tau DC de le tenge ya kani ka jing syempisa jong kini ki kenhun Susu nak kalian juga seng ke kenturu je katna veterinary department bakade benda pet bahaya ka koi ka khia jong ki jingri kim ki siar ki snyang ki masi bagian pet bahaya ka koi ka khia ka jong ki haswan penong cha ka jalan me khia man shodot dan penong yaki kum kita ki marbam mentah ka stem ngi na kalian jong ka hito hi bro ko bai ngidon hang ne po police station hajan police station hang ne po borni kum si banta pun budin na kalian kum sebentar pun budin halor jong tu komplain kaba ngila let me apo DC office mana kene mana ki shisni arsni ki pladam halor jong kene ka komplain ha kaba ngila yo ya kata ka komplain halor ka jinglum khajna lane kata ka jing kale ka juki kum kabai entry ngila ban ong ha kabai dei bat kine ki kalisiar kiba one na kiritor lane na ki tain asam kibon kiu kibon supply po Meghalaya jongi hane ya ke ka bangilap ngisyam mata haswa jong ka jansai ka kelas step ka pamta gamen ngilap hot kumba ngilayo ya ki complain ngilap mata ka step ha ka bangilayo ya kini ki kali kit siar adu sausan teli ngilayo bat ngilayo ru ban ekran bat kini ki driver ki banyak ya kini ki kali kit siar hoj da shisha kadon kata kajing yashim ya kita ki by entry lane kajing kalek kajungki ya kata kapisa ka by entry ka bakot hadu laipo hajar ka we ka pick up henry habang ngila tokit lane habang ngila wadnya halor jong kita ki baro henry ki ong ba kadon kum kata kajing peniat na kaliang jong ki high level ki bangi ngiklem tip mano kita ki high level henry kadon kum kata ke proses lane kata ke prosedur kajungki ba balai kini ki siar ki yorung hapo state kajungi hapo kajala kajungi claim ki SOP ki babiang claim ki documents ki babiang khamtam ki veterinary certificate ki ba la check lane ki bala test lang ba ka veterinary department ba kini ki siar ki ba 1Q hapo ka state kajungi kinlong kita ki ba fit lane kinlong kita ki ba la biang ban supply lane ban bam ngila yo ru bani kendu yau officer in charge jong ka Borni police station mentah ka stem nakaliang kajung iru ngila yo bani pliu jengmut ngila yo bani kren hoit da shisha nakaliang kajung kiru nakapor syakapor kilaile ban pej parman lane ban te lakam ya kane kajing wanrung jong kine kisiar ki bomlong fit lane ki bomlong biang ban bam lane ban supply po ka state kajungi henry snusi kawe nomor ba hapriang kajing ya lenti kajungi hapriang kajing pej parman kajungi hakum kini kikam hendrai ngilap pat ngisyam ngi kendu ba nakaliang jong ka tenat police department hiru ila don iwe I constable ngilap dong lane ita iba don hapo ke police department ibla don hapriang ka drunker condition lane hapriang ka jingdi kajing bam hendrai ngimkwa ban pau kerdang idei mano isa hangno idei banangno hendrai ngilap pat ngisyam hapreng kajing talasi kajing hapreng kajing pek perman kajungi ya kane kajing 1Q jong kini kesiar dan ngi kendu ya ita I polis ibadon hapo jong kane police department hapreng kajing di kajing bam hendring ngimkwa ban pau kerteng kata hendrai nakaliang jong ka hito hi borok kawe ngikwa ban penpau hakane kapor ban nakapor syakapor hi ngidang ile ban pek perman hakum kini yakum kini dijajkam namar ngitip ha bakishim ya kane ka by entry hendrai itu kibla siu ya kane ka by entry ki yait lat ki lat bat ki ki supply ya kane ki mar ki chuki hapo Meghalaya hendrai pause
klaim kano ke SOP ka babiang lane kita ki documents lane kita ki documents ki bakila yo na po veterinary department hakaba ki bit na em supply ki siar hapo ke state ka jungi andre kito ki bla siu ka by entry pade kilaj andre kito ki bom siu ka by entry pade kila panpai hoi ta shisha ya kata ngilap menta kamit ru na kaliang ke police department hi kila adon kato ka nang teli ki kali ki baki kila panpai andre yo lese kadai tang namar bangidon mangi hangne kila panpai no ya kitei ki kali ndre nakapor syakapor pada ngisat yo ka komplain bat ngilap hiru ngiyu ida lagi kemado lajong lada ngimdon mangi lade kimdon kino ki bawan pendik lane ki bawan pentut ki biang ne kim biang kita ki SOP lane kita ki dokumen certificate ki bakila yo na po veterinary department ki yai laj ndre pause menta kamit pada tang namar bangila don mangi hangne kila ya panpai no kita ki kali aduk sausan teli ki pick up ki bolor pick up ndre ngila banong bakane kadon ka era ke hasalandan ngila banong kadon ka era ke hasalandan namar ba lada kamdon kum kata balai nakapor syakapor kikiu kine kimar na asam kikiu sa Meghalaya ndre menta kamit pada ta namar bang ngidon mengina kaliang coga hito hi barok kawai klay panpai no kine ki kali hadu sausan teli ki pick up ndre nakapor syakapor pada ki yai laj ndre kane kadon ka era ke hasalandan kumbang oh kini ki kali ki bawanrung lane ki bawan ki opo ke state ka jungi klaim ki SOP ki babiang lane klaim kita ki documents ki babiang ki pakilayo napo ka veterinary departments mata ka step ila file ya ka RTI ngila file ya ka FIR kata ka syong ha ka police department ya ka ka ba ka kanle andre nakaliang jong ka hito hi barok kawai ngilale ya ka ka badon kam ngila file ya ka FIR ngilabu ha ka mitrikam jong officer in charge jong police department jong Borni police station andre kadai ka kamram ka cuki bakinle kumno andre nakaliang ka jungi hi ngila pendiap ya ka ba dongkap kublai subon kublai si hajarmu itu kayang namar kari terakhir pada mana berhabi dong mal ka bodoh khat kami क्या bodoh khat kami किसका bodoh khat kami कागज है कागज वेटनरी का नहीं तुम लोग मतलब किधर में जो नंबर चेक किया तुम लोगों को नंबर तो इधर ही चेक किया हम लोग कौन चेक किया वो पुलिस वाला आदमी चेक किया वो लोग पुलिस वाला हाँ और मतलब ऐसा दिखता तेरा नंबर हाँ नंबर चेक करता है खाली नंबर चेक करता है पैसा वैसा तो कि क्यों उस टाइम में तुम लोग भाग गया इधर से भाग गया तो तुम लोग तो इधर से आ गए ना यूटर्न किया ना हाँ हम लोग तो इधर से हम भी अभी आया मतलब तुम यूटर्न नहीं किया उधर में हम अभी आया रिटर्न नहीं किया अभी तो कहाँ लेके जाएगा ये मुर्गे वो लंपो नोपो में लंबो का लेकिन उधर भी थोड़ा होता है कोई भी टाइम में उंसलिंग भी होता है उधर हाँ 2-3 जगह में कहाँ से लेके आया ये मुर्गी हम लोग जागीर से आया जगीरोड मतलब कुछ मतलब एंट्री किया कौन एंट्री किया तेरा मालिक मालिक कितना देता है मालिक को तो मालूम नहीं हम ड्राइवर में कैसे मालूम सही हमको खाली बोला लोडिंग और खाली ऐसे कहाँ खाली है ऐसे हम तो ठीक है तुम लोग उस टाइम यूटर्न किया ना क्यों हेलो ओए एंट्री क्या ये करे तो वन साइड का मालूम है वन साइड का मालूम है ना कौन वन साइड वन शाय हाँ वन साइड उसका माल इनका ये हाँ उसका माल है उसका टाइटल क्या है वो वन शाय हाँ उसका टाइटल क्या है वन अंकर नहीं वन अंकर लगता है क्या वन अंकर वन अंकार हाँ खारसंदी खारकुंगोर खासिया मालूम नहीं लेकिन हम वही तो जानता है कितना तुम देता उसको पैसा हमको पैसा का बात नहीं हम आसाम का माल खरीद करता है नहीं मालूम वो खरीद किया हाँ आसाम से माल उसको खरीद कर देता है उसका ही गाड़ी है तो कहाँ लेके जाएगा ये मुर्गी वो मुझे बड़ा बाजार पार्किंग में बड़ा बाजार पार्किंग में वेटनरी का कागज नहीं है ना हाँ
Veterinary kah? वेटनरी का क्या लगता है इसको आपको नहीं मालूम उसको ही मालूम है. कौन सा का मालूम है ता ठीक है ता. कल्याण आसान से नाम को दिक्कत है वही मालूम हमको ता ठीक है ता. उसका नंबर क्या है उसका नंबर? हाँ थैंक यू माँ.